Kadom labang so dolong hanlo Karbi Anglong lapen Golagat district a hoya dolong lo Dhonsri Aroy dak deupani konstituensi yang kang dolong lo ladak Assam Okpran lapen education financial minister Dr. Himanta Biswa Sarma Bang senakang puilam do apor cilong lepen jok don pureng pupon tek telang si dakarat tungge labang so dolong kang pu yipan chong hong prong ason itu lo jalan sri dolong view lo jalang mesen isi Dhonsri Aroy lo